beto sompa na yenye te say liaison officer emfa application nkoma ho na yenkodi hu adanse na adwuma ne benya biye sanse na adwuma ye adwuma pe ena fam kura won ma dawro ma no ma so yasene ma yede ena hot bite yede ebrewo hyene nso say ye won kran ha SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra ye yatena se wa hai Adam for Power Radio e wa France ahinkro pari num wono so agye kase no ya wo to peten eno achi ye ba tan kase no e wo kumase asante mantam mu e SOMPA 93.1 FM wono so agye kase ya wo bo peten ama obi a enya bia tie SOMPA 101.1 e wo takwa SOMPA 103.3 eno watakrade SOMPA 106.1 e wo tachima ena SOMPA 98.9 e wo sunyane SOMPA 90.7 e wo nkranza SOMPA 101.3 e wo doma wana made mo asase paso Doma FM 100.7 wono so e jikase abo apeti kana hia ban radio jikase ena fe ahemamu eno ye friend Kingdom 106.1 FM e wo mankasim wono so e jikase no ato apeti abusia yesrawa obuoni ne de kwan su kotodwe gufam join ye wo Facebook ne so eye SOMPA 106.5 FM Accra ana YouTube no eye SOMPA FM live www.sompaonline.com so se wuginam sesi ya wo abonu sampa ensam no bebre ya kruche e de akwakogu ho a ubetimi akono akwakenkan bie na bibia atumi aye fine abusia wonu madawro manti womo ya asampatre no ama nsem no eduru aboboa no pe kamu.com for Night Kings moba so pe eya monhye na bibia enkoboko medin ade odomankoma KYEAME OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH afei ene asamkase ho apaso a meni omienu ye bebo ho nkomo no yenya ho abotre na ye ma ho nkomo enanu ada ena mpani eye se baby bebre ya enkanea eni ho no wono mo ye ne won betimi bia aboa ede enkanea ne bia kɔ hɔ baby a ya na ye fere se ye nkuro nkuma no rural areas no wo mo ye de enkanea ne bi ede akɔ hɔ eno nti wo mo twetwe nhoma no a ene me ne wo kasa kura no ukopie mu ewo nkrotu ahodo empo de fanse fira nyina mu mfimfi hɔ baby kura na wonam a adaso ase de kɔ akosi abompe wo de fam besi sachire na sa otete famu a de kofa babo me kwayem babo me number 1 number 2 na wo de famu kofa jejeti o jejeti ne jejeti e de kwa akosi apradwa mu a ɛhɔ nyina nkane ne bia duru hɔ ɛno nti mpani yɛ adwuma pa na wo de kwa asante mantam mu afenso south municipality no ɛwɔ asante mantam hɔ no ɛne yɛ kasa de free kro ba akɔ friends an kasa su ba wo beidu adawro makɔfare bae ɛna wo twam hɔ no mo ne ho pampa no kɔ pene hɔ ɛna wo friends ba wa yɛsra wo duru ha de a ɛne abaji yɛnsɛm yikɔ na nia won mo kane se na nka wo mo de nkane a na efam wo ho e de atwamu a aba abesene e de akɔɔfen so na no na wo mo duru wo mo botam ho no nkane a na se ni nyina tete afam wo ho a ebi ema wo mo ho ye twa wo mo agya nanso utimi wo se light post ye twa bi aguso nkane a ne bi guso nanso ye de transformer e de ba na fei ye de nkane a ne ye twa power de atomo de ama wo no ebi ni ho na menim ehona na mekoti yese ebinum akoye montoma me na me ba me di nkane abebra mu ni bi nanso ye to aba ne wie ya nkane na ama say light post na skeleton esisi ho eho kro ye yi bie ne nanu nso me san kote yese party chairman bi akote support ni bi e de ko ba bi ne nhoma ne bi e de akɔ ba bi de kwa akoya de foforo sa asem ne ye nokore sa nya nokore ba wa beidu ne kɔ ho ba ma adwoe me yuso obrembo ohonam boko oba de ado me hoye mo ba wa me nhyase mfiri ha ona akɔ nkasa su ehona party chairman bi akɔ nsankane ana ho ne ma ne bi di kɔ no ana it is alleged say sanete okay eno ya allegation yentimi substantiate mo sansa yen ni ho adanse eno ye nkrofo atesem a wamo ka kire yen ni bia na ba wa ukoduru ho no sana kuronom tie afa boyemu Obrempo ma me na wase na minti atiefu etie sompa na nwumbre na menkase nkasa su aye kan no enne nye bre ID kan aye kan nkasa su ho asem na yen nim se nkasa su no eye bia ye bia kuya pa no mo ye ne kese na se ne me kire wa obehu ni se wo free rapon na se wo ba ubetumi afa ho akotwam nkasa su ansana wa ba be pie amani kwan ne so na ufri Gambia nkwanta so a
and also the nkasa no wa manim nti wobetwam akwakofa eye amani na nkasa so eye kan no no wo fenso south na no so eda atwemanwa biaja north kwan so na rewo sema wo mu se ebra atwemanwa biaja north omo ye omo kwan no omo de nkane no etwamu efa ho ekokofa amani fa aboayenkwa nti na je enam se nkasa su no eni atwemanwa biaja north ntino kane no atwamu ewo mu kuro nanim akọ ena afensu no ofensu de na efa bonsua aiba bepie eye Gambia nkwanta na atwamu akọ amani na akọ mu akọ wawase no eno so enam se kuro no abehye amanye mu ntino oma waya atwam ebra eye nkasa sufu aba beka mfifi ndisi ana akoye se omu wa amanye mu ntino kane no atwemanwa biaja no of de eba na atwam ofensu de enso a eno no wo ofenso eye municipality wo so munya bi no so a eno so atwamu a tesa amanyem no engineers no omo ye nkane no omo nya omo adwen se omo de nkasa sufuo de ebekwa akomo omo na eno na aka hu bi ma me kokuru mu ho no obrempong meka se kurei eye kura school kura no ebi ni ho ntu omo nante firi ho na omo akwa amani ansa na omo tumi akọ school amani school nso na emre bi atwamu ye di hu komo a ne tibia mu nya no insuo kura wo kuro mu no esi amani ene nkasa su finfin na chese kuro no omo kire se nkane a omo anya bi school so a omo anya bi insuo so a omo ni bi na chese omo aba omo tu ye nyina no mfaso bi amaso anasesen ene ya sembisa ahemfo ne timamufu a wo potem wo no omo asichiri bibia kase ebra so se wo se mpanyimfo de anu ye bi bresan sen se wo hwemu omo ye aya atwemanwa biaja no a omo ye be fa omo kuro mu no omo kura aboa omo kakra ebi wo ho aya aduane die ebi wo ho so a ebi a ye no do ne ade ye mu omo no omo nye omo adwuma no na omo nim pefe se kwan bi aso no kwan bi aso kwan ne de kane ane de ombenya bi nanso sa ni nyina bra omo bre nyina mfaso bi antumi amaso na aka hu bi ma de se wo tese se MC ama meka bibi ankyerɛ mo adukuro nti a omatumi aye kwan no afri omatumi aye nkane na afri Gambia nkwanta ba betwa mu afa mani ekɔ wawase abra nkasa sunsu ka eye municipal no ho ai wose nka sabre no omatumi aba betwe ho de no ede aba mu no oma ma yesa na obrempong ma menka sen san komo ya yedie se yanhwe na yanka niye na MC a owo offense south wanhwe aba address sa issue we a omba waye kuro no nyina afri eye bonsua ba besia kosi wawase no matwa nkasa so agye san se wa ma ne munti eno ne ade ba ko a ye nyina ye de ya no tumbie se ebra se wo se mpanyimfo omutumi eboa ema nkasa sufo so nya nka ne san se saa de we no epa ho agye safe se ne ya contractors no aba kwan aba eye nkane anu ho omo ye no so ma mo ani anya den no ma mfoma no antum no ma nka omunya ye wie pe eno anu no inti adehye won kasa zum de omo asane ye ba akopɛ omo kire se wo se mansi crash no ba beka bibi kire omo ene entempa no a omo engineers no a omo ye nkane ya no omo twa omo ni bi mran kasa zu san so omo ye nipa ne ba nti omo a omo die a kire me no ba me bawo school ni ho enkane ni ho but enkwada ho a omo ko school eba ozo omo ko he no enfa no omo nante ko school no omo nante ko amani na omo meka se amani so eba nkasa su no enya kwan a etia eno so enwa pi so ka se wo ya akwala na wo nante a akwala agwanya 3-4 years 5 years onante ko ba anhwa na ho me bete ntina se eye kwan a ewa kakra de nanso ngomo so mu nya school ni bi wo kurom ho a omo ma ne bekwa nka ye nanso ni nyina mu nti so omo nante ko eye amani ansa na omo tumi akọ school yo na eno na aka hu bi ama adehye wo especially assembly man wo ka se o se amre bi to sale se amre bi ko omo akotwe post ni bi bai a no mu nyina omo ho kakra di adanse se kan ye die ba bi adwure wo se nya bi nanso na wora wo sem atwuma bi ade dia betwam afa omo kurom omo anya bi omo so omo de omo ba enam se wa manie mu nti no omo so ya twom agya nti obrempong nkasa su kwa ho na mebo obu se ye nti e de ye nyina ye de ya no betum ye besre mansi crash MC na afa di omo member of parliament awai opoku omo modia na omra no me support nkasa su fo nezan so omo ayemobo
funtu abo mo said you so abo akoko. Okay. Obrempong. Wait, two quick ones. Now, for yan can be in the mum. Na yan fancy na ye call assembly who says ya na ya ne DCA MC akwa kobonkomo. Honorable Franco Usuamwa. Ye na akwa kobonkomo. Na ni ya yeti ye ni bie. And say party chairman be atisem. Party chairman be abese suppose no ye de ba ho no. Abaye adwuma de amom no. Party chairman be abefa. Una okọ ya wo mo aye sa allegation e kire wo. Party chairman ben no. Na two enya wona ase me hu nkane ani light post ni BCC wo ni ayete ye ne se ye de kwaye amonto ma me na me ba ma mo nkane ani bi sa na na tie ni me yenu yanka mom Sa pepe na tie according to assemblyman no na oni mi di san komo no nemo minim se eden a enam se hot bite kase no ye do tire mu ntimi minim se mo den baba wo ma no so na ne wu mu bia no party chairman ko be boni di esan se no kura na ye de ye pe no kura wa asem ho so na light post no ewa chese enu ni hu se wo video ni mi ye ne atwoma bi agade na etwam no enu na atwam afa wo wa abra kane no kro mu anya bi atwam afa kro nim na ze omo no de omo da sumu nso kane akoma enam kro nim abra wo mu anya kane ni bi na bawa minim ehon network something saying because assembly member fiti anopa de nyina ya frɛ no ayenya no Obrempong ehon network de ye nanka won uza assembly man wa frɛ no awunya no me before say me meba ahomwe so kra me di kan ne kazai me gina ye me ko gina ba bia network wo me ko gina ha ni nyina ye hawa wo krom ho mpempra me no kase assembly man so betumi ne ya kasa je se wakopɛ duanko mu akwa ko gina ansana wanya network ne ye ya kasa nti se wo frɛ na awunya no ehon network e bad nanso ni nyina mu no panyimfo hwɛ nka na akwa politics kasa Fortka talk ye ba ye na nkasa sufo ehunu amane se ye ndi we de ye ba sere panyimfo ndisi aban nkasa sufo se omoto aba no bumbum de maamo nti omo keka omo no mo nko bo omo ezan so omo bre bawa mame na ase na me fa nkomo nsia na hot bite so de ye no se na wadi kanka no ye no fa ako ye do tretrem ema obi ahunu ba bi ye de nsem no enenam ye da ase ye be wura mpanifo akache ni akogye nkyirimu aba why nso me da so Obrempong abusia ba obedu no ate nka no SOMPA development minister dio allegedly sir party chairman bi akosesa post ni bia nka ebetimi dia ye bia mankasa asufo no akosesa se wode kwhye bidio se wo kotwitwa de aye den yo se wode kwhye recreation center wo ne dan mu eno ya allegation but be it as it may say ya no kra die nti na bema wa yesa sabe wo mu de nya bi anya na ye wo mu de nya bi anya na weyo nanso afi emfie nan bia so no ye de ballot box be kwa akosi ho no de ye hunu kran e de ballot box ekosisi ho se wo mo nto aba mfa mampanimfo bi na mpa wo mo nso ato aba no de mampanimfo bi wo mo kwa ano no ni ye yi wo magum ni ye gya wo mo ho 4 years bia wo mbesa akọ na okọ yesi ye to aba e de prempuntuo na ye to aba de prempuntuo obreko ono to aba na wonya mpuntuo ni bie no na allegedly a party chairman bi nso betimi akosesa ne ye de mpuntuo ni bi bekọ wakosesa de akogu ni fie se so wode koye dan yo se wode kosisi pillars de de dry lines ahoma de hata ne ma de aguso de a na ye koya na ye ba no no bi ahwe anka ba ze ada ne politics MPP ni NDC gu ho no mo ye dede no mo kasa na omofo ne ba wa bedu bonkomo ade nsem bebre tu wo manim na ye gu so hwe se yensa ebeka eye assembly member ya wo empotam ho na ye ne no abo enkomo nkasa so assembly member no honorable Ibrahim Alale na ya hwese yensa beka no ne no abo enkomo na amanfo de enkomo no yentie bi okay honorable aba ho yenko na ye ne honorable eni enkomo na ye hwese aso why na be suppose no dey free nkasa so 1% nkasa so benya light ni bi no honorable Majoy hello honorable timi kan SOMPA FM so ni Majoy Yajo minia na ohona mboko
Nyankopɔn adom ba ja so ho ye. Wo ho ye mobon kakra na enema bi na ja ekoso na yaba wo nchen. Yese mo ho ankasa su se ho a. Me ba ja ankasa su o me mpesi aso. Mo yese nkane kakra nke de bra mo no. Yese mo de asamo nkanka na no ye twam agya. Ene ye yese. Sa na tie. Hello. Ona bo temenka. Me line mu chichati. Ai ye te won ka wa ha pa. Na ye busa se ni aya te se enkane bia. Me da ti bebre me tia wonu adwuma efo ne watiefo nyina. I the only say enkata fi ekurokuma bia wo offense municipal. O temenka yi. Ona bo me te won ka pa. Me fa cho rural rectification enkane aban atitama enkurasefo no. Pepacho nkane ani binam ta akura na ye friend nkasa su no nkane high tension line no nam ta akuro no so ba time mo twa fa akuro no so no district ana etwe light no atwam wo nkasa su no na ye atwemanwa bi agya no ba edru nkasa su no esanse nkasa su ye offense district omo jampo ya omo ama kuro no nkane ani bi raja otemenka Ona bo mete onka pa. Nti omo jampo ye omuni kuro no mufo ye nkane ano ko bena labor FCD adwumayefo na akosi so mu wi omu adwuma ba omu ye no mu ama nkasa su nkane ani bi. Okay. Nti hello. Ona bo mi wa ha o. Hello ona bo temenka. Ona bo Ibrahim Alale otemenka. Bawa kan ye. Network ne nya. Yen hwese yen sabe kan yebesan nya onabo Ibrahim Alale ewo ahoma ne so na ye ne no ato ankomo ne so na me ade bi na mpese me hunu firi ni ho se eyampa se party chairman bia besesa enkane ano ho ne ma post ni bi no de afiri ho e de kwa na party chairman ben no ene ebe ye ne manhyem ene momon pa na party chairman kro no mfa nansi form na yenya onabo Alale biem nya sa de asem na ebebusa ne se party chairman ben ena wakwa sesa kanea no post no a de ba besi besi di kanea ne bi amankasa sufo no wasesa post no de afiri wo de akogu ni fe eguso yo se nsa be kan na bo ahoma no so na ya to ankomo no so de afiri ha because sebe previous ade a ye de ye ma o manfo nyamfaso no eno na ye di hu tintiman se o de yeguso hwe na nkasa sufo ye ntie se ne nkasa sufo ne ba wa be du bo nkomo no wo me de nsam to na ni mu fa ye em say ono abo aba ahoma no so ono abo temenka. Hello. Ono abo temenka. Hello. Ono abo. Hello. Ono abo Ibrahim Alale otemenka. Me ba jo me te on ka we dia mon ka fra pa. Ai ya te se mo ho na je se mu gina unyina nko mu ba te be fa ne sa. Na ti ase sa. Ono abo ni ayeti ye ne se ebra ya ma ne boni ne ba ho no. Wo nkomo mu kura no ka se party chairman bi abesesa post ni bi de afiri ho de ko ona bo party chairman be ya. Hello. Ona bo temenka. Kata. Na me busa se party chairman be na post no abesesa bi de ko ye no. Enya party chairman. The brand is saying certification mo di ka de ma contractor bi. Enti ono no be ya adwuma no kwa animu kakra na akire no mtisama broni China waters for no bi enti omo no abrofo no ba no mti omo mpe bibini na adwuma na wadi ka enti omo tutu ni post no gu fom ya yeni mi sanka ta post no ebeba beboa yenkura no a aka ya yenya nkane ani bie no enti ehu ya se empanifo bia be sisako na empanifo be ya Honorable. Hello, Honorable. Na homane moye baby Honorable wono we mfiri yan ye ha. Dabi atom. Odi amomra na ye hwese ensa beka DC wa homane so a na ye hwese ensa beka DC yankasa na se MC wa homane so a. Ye ntie nkasa sufo no wo mo nkomo ne bi. Du ya no mi de san yon ba efe ba krumu ya particular de esan ke de yeso nyanka ne ni school de akura so binsia yesra ban ne mpanyimfo o ma wonya de mmaboa aso kakra ma ka mesre aban ne
mpanyinfo omadan ne se nkasa esu sisi ye ti sumu pa ye ho kire kanea so atwam ko ma amaye ye sere o mo aye no ma bi mo dom ye ne yetu nya kanea ne bi ye to bibi kura ye timi ato amaye ye si ye di dwa wa ha ye to drink ne ne ma so ye nya bi e betuma to fridge ye dia besia na so dia di edwa ato ne su ato ne bibi anti ye se aban ne mpanyinfo so mbaboa ye sere aban ne mpanyinfo so mbaboa ye eno eye nkasa esufo ade hye ne bi ho wo mo nkomo a wo mo ne yen edi ye eno no ena nana kwadwojumo wono na oya ohempopra wo mfinfin ho wono so ne ba abedu kasa e kan sei nikuwa wo mun sampa nkasa esu eni awo yedi wo kan ya ehia senke nya nkan ni bi enso so yensa nkan bi nti esra ban se wo hu emobo ya mani o ma yedi se kura ba kokura odi bi aduro okay afi enya honorable ahoma no so ma yenko na afi ene honorable ento ankomo no so honorable afi do trenka me ba je mete nka mo na wo ka se enye party chairman bi but your reporter na ba na wo se party chairman bi ene di ani mo mbese sa na mpanifo na ba na me mpanifo ba your friend say so party executive ni bi party by executives NDC party executive mani ahun ni ba but omu body train say youth organizer the body science no say ono na tuma mo so mo na fanti o ti emre pamo e be hia no mo de bebre but media omo amre pool bia omo say omo de amema omo hia pool ba di ba nti e de omo anka ayo bi me ba o wadawro ma o one MC honorable Franco Usu Amua na obusa no so no ana mo kwan so mbesesa me pa chan na ebre pa mo ehiam no mbesa de aba me pa chan na ono confirm say youth organizer no na soma no so mbra besa me pa chan youth organizer na friend say dodo na friend soldier friend Bashiru dodo na friend soldier won besesa call ye no be ye se na sen ni ana na wotwe sen ni ana boso me sen ni omo sisa call ya omo sisa call be boso me be me sai fa na ni na one gas assembly hono committee be na ada so wo finance ana be sa environmental ani se we kura na fa ho kakra mo enti e ba ni say no a wabusa me ya kire say nanso wa wo mpota mo nkane ani bi ni ho suku kura ni ho network nye na we no how many times ana why you complaints e dey actually the appropriate authority say afei de yemfa post ne mra mo ne yentwa nkane ani bi mamo the home minister say me MP din ko mo bia ya na o ma me assurance say was re nkane ano de omunya wie o meda so site de yentwen na ombe ya na ne mum se ebe mo mbe ya ne dase ya na dase de no de no assurance ne nyamae and bi jo honorable yan fancy ya na ye di nkomo wa akire why mate medase honorable Ibrahim Alale wono na ye assembly member e wo nkasasu ene ne no akwa nkomo nti se de na edin ne ba se party chairman bi no na answer ne animu ne ye ka se eno na allegation yentime substantiate but now see yebusa nipa odi anim so am nkwase suppose no na sebe nkasasu fo do nya light ne bi enya na no ye se Bashiru eno krampo no se ne na abo ka no still ye ba fa no say yes say because yen ye ni ho evidence bia but honorable Ibrahim Alale say wakobusa MC mi wofa Franco Usu Amua me brampo wakobusa na mana ka se ono ana mo mbesa na brepamu no woman beba ene ona bo brepane nie ebrepane nie yesrem a nkasa sufuo so munya bia yom so hia nkane ne bi ye hwese ensa beka ona bo Frank Usu Amua na se ene yesima ba akokora senti a wombese sa nkane ano a light post no ene brepa no se ne brepa ne bekwa akowie aduru bia no nkasa sufuo se wo mu hia nkane ano eno nti wo momfa post ne mra na wo mbetwa nkane ne bi ma wo so wo mo da sumu ache midimafo ba center Dr. Time da so asem ne yeka ne sabre hwe odi na akwa etisi yade stroke ne hawo ana diabetes be ma prostate ho ha wonya nka ho asem nwiye amase se de how pan kase e na aba ya ukom kidney failure e na afei ba ne be ma amawade
on se akache o se ye di Father's Day wie na se ehun se wafuru boso na ye enkwada ejo afuru pe banchi de jem pe banchi de jem asembeto ye begu awade no tumirikai sabre ya Father's Day na we chire o kakra 21st de kwan wom monko medimafo aba center na yemoamo ema sa wa hawi yentu asem fema typhoid ya de bia aja kentenwa aja sesedwa edne na ya toso wati wa bra boss wati wa life mo de mesrew ko Dr. Tamada so medimafo aba center na wontu ase kura emfa emawo na kira kwan ne nkran ha opoko ase mayira eho de odu ho ya de na yira kura kuma senso obu akwa agogo woni aban suku ne ho anasa aban suku no enhwe ani mo pe eho no obutu je numbers ni bia na person ne ye bonkomo 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 0500 727215 na one yen abo enkomo na emom say malaria de a eduro ne ye ba akope time herbal mixture tie ma me pa time herbal mixture eno na wo wanu mu ato da meka wapi atete ateko appetite no ateko me pa cho ubehia time herbal mixture body pains me pa cho time herbal mixture eno ene beboa na etu ase kura kama ede amawo enyama penfo ba ho makoda no fo na akoda wonya mfinsi adubie no obi aka bia no bia eye yiye mesrew ko pharmacy ene herbal shop bia na koto bi na bibia enye fa wo pedodo etu atwan frɛ 0244 417 669 0244 417 669 me bra ba ahoma no so ye ne monkomo honorable MC for Offensive South municipality honorable Frank Owusu Amoa honorable Majoe honorable Bajotimenka. Hello. Honorable, good evening. Good evening. Me Bajona, who know to say yo? Dominic Paiboya. Oh, mo ya de radia se pa se ye ho ye na mo nso mo ho ye na waje bre ene ye ebon komo be si mam ye nu pa bia na me ensa bi pe ebra ni titaw honorable ne atie ne seja nkasa susa no wo area ho ba bia honorable Ibrahim Alale wo no me paso amankwati aside o mo ehwa eja yese na no nkane ya wo mo di twam afiri atwuma nwa bia ja no ofo ba bi di abefa ho abo Offensive South ho no abewurawura mu a kire ho no wo mo de befa nkasa su wo mo kura no ebampesie ma adwumayefo ediye eya adwuma nyina awie o mwe ya nkane na mo atwa ja wo ma ama won post ne kakra nso ade ho nso a yese ayi honorable Alale se wo na ho se youth organizer ayi soja emesesa na abrepamu no ehia mo de bebrem honorable sanete enda wasese mama me akonya wa fidike siweso dedika ne fanti amatiefo nyina titro fensofo dedika no enye na kurase ya betonzo a enye na kurase efiri atwa wo bieja me ba beteki obas municipal chief executive no na about 25 communities na enkane enyi ho na yehu ense na previous administration yesenka obwase obema nkane aba but on the post ebegu o make effort bi anti na almost project na e friend chef help project ni bi self help project ni bia nti ye ba na ne me ha adwe no na ye call ministries na through that the nya company bi friend China water say o baba be boy na o baba be nkane ano nti originally no phases phase 1 phase 2 jombe na first space no as a capture 16 communities amankwatia bonsu akwanso a chance ko bebre ekse ho omoye ho adwuma na eno mo start ya omugusu a omoye na nkasasufo no so na omo complain se esese omo eye but eye no kre na say first place no de omoye no second place beba na tama na omoye adwuma no contractor na omoye adwuma no na beka kire se ye post egugu ba bebre a amanfo afa kwan mi so esese post na obedo bia ye ntimi account for it dina ho behia se ye beboa no ewo assembly ma contractors na be fa ekofa eba assembly enye no kwese honorable soldier na kofa ba be contractor na be fa ba but the tie ba no kwa no asem ma wo amankwatia honorable katapia ye se omo sign wo adwani communities be behia ntina se ye sign edi post ba na honorable katapia me se post sign ko back ya obdia kwa koye adwuma enti community bi o deserve ayi akotonso the community bia na omoya yi bia na esese ya connect to that eni bia na be connect to yes step by step enti say honorable like say ye twa moja enye no kre
na ebusu a yɛpem so obi abɛyɛ because meba any NDC party don the man mama be take over. I think say 1 year 6 months and 1.5 years. Maybe take over as MC 1 month 1 year 1 month ni. I ebusu a yɛtuma 16 out of the 25 na ɛyɛ ka na say going forward obi will be captured. Okay. Honorable Medawano Asipa say wakane say na radio wadawrumo. Second phase no eno no empanifo abowa no ho ba say eno be hya se bre sei. No sa second phase no bia nkasa sufo betimi aka ho ana. Me no kasa kura no omunya nwe face face o maye electrical work no. Omu de transformer se besi opportunity for nkasa sufo kura de transformer kura ba besi omu betima nya bi. Nti ene sa anko omu we no kasa se sa ne te dia anko bia transformer obia no. Omu kono che omu treko. Nti omu besa ba nyame boa 20 June na ba complete we ni nyina. Ti ba be se sa ba bia transformer ba bia no omu betima kono che omu na ye. Nti sa na tie. Nti ona bo ala ne narrative no the mama no. Say obi ye adwuma na omo ye technical people asa no na they need arises no omo should be the support bibi. And no cross as me lecture moja. Na ye ba ye se bi abano twam no a obedi 8 years no so 2 na mo ye 2 bia. Kami offense no party ma baby no asomwo. Honorable ye da se pa ne ano ho ba wo de abon na sane eya na ye wo mpotam no ye be koso aba onan so ye ba sa no a ye ano age ye mfe so why was me say akase so bi honorable ala ntemu na chip compound bi o mpa age chip compound no boss for the past 4-5 years but this year capture ye ba be renovate within this year I said be meet say use sa chip compound yi but omo kaka omnyama no kan say yes ye twom agya abra entesa. Okay. Honorable Adeba Okraja, yahu area where network is eno de me say beyond assembly no, but is there any anamombi assembly betimi atu aboama sa area ho communities atwa ho hia no anya hwe network se no betimi ada ne kakra. Me do say I think say network in a very comprehensive challenge. Offense so ne mpete mo kwa abofo ho nyina. You have just 1 minute remaining. You can dial *5. Okay. Okay. Also will be affected. Right. Honorable, and you remember that's why Jibrani won't come. You hear Becassa which why? Right. I was saying Nipa Kasa Urimian for Frank, Owusu Amwa, Wano, Ena, MC, Ewo, Offenso South Municipality no Emu, Ena, Yeneno, Abo, and Komono. Enti, and Kasasu for Sunny. Enkomane koye no on say bawa ekwaji amane bone baaye no wa kire se ne okoye okotete no emfitianse kra no yete se party chairman bi ne didi anim ne makwa suppose assemblyman baaye nso assemblyman say oh there be one kasa party chairman nemum youth organizer afi honorable sampa ono wana ma contractor ne kwan se on kwose because post no amanfo owiewia nti se o de safe keeping eno ma kwose sa e de free ho nti no as far as ono ne concern no onim se post no omo na akofa de abegu ba bi papa se be ya asem bia emma akiri nti eno ho nkomo eno no ye bekoso ade ne abi akiri na ne wa akiri bia wo se de ma ho no ye de ama na bibia etumi aye fine okay nti ye beto ansem no so nemom sane nso sane etie no se wa hunu no sa na wan kyerɛkyerɛ mu sa amfa nkyerɛ wo a eno na nhwe yi a na akwaya asem kese paa no eno nti sane ya gye nkyeremu di amai ne wa kyerɛ bia no yenso ye beje e de aka ho de ama na bibia etumi aye fine SOMPA 106.5 FM so ne hot bite ene hot bite ka se ne nto aso e na ye de e ma wo no ne mom sane nso se ya teka commandant no originator pay setter the number 1 researcher now no se me ka cho sa brantie bi tie kura na se ho so ye doctor a wo se o sa siatica e na me ne me se mpei ko busa na siatica no kra ye ade ben wo se wo chiri bremo ye o ya eno ne siatica na me se wei wo te he ku nkrofo se wo de sodas e na edi nsu ahono no e na wo de man nkrofo so wo de siatica wo bere kwa woni ma de ko de ye fe na siatica ne mpo me se ron kwa me anyu sika ni amanfo ne nam TV ne radio so so mo siatica nanso no kra me se wo se ne awon bedie nti e no wo de ne nam so mo siatica no enkom ye mu ensan compound o ya de ne mfa ma ho me pa cho ko 21st clinic ye nkrobata no doso Gia numbers no free to 10 day adebo ahyase de besi ne number e de adwuma no eye no aye nsesa no 0540 311 311 0540 311
311 eno ye yen homa obetimi afre na nkrobata no ne ye ban ubia no ya kire no aba ho na adanse enti wudu ani aba behwe ne atusi atika na se e de amawo wono madawroma eno o maso yasene ma ye de hot bite kase ne ntoaso e de ka ho e de amawo afei ye mfa ne akamawo ya twa kasiabono aso na vice president Professor Jenano Opoku-Agyeimah wabonan akwa Accra Central Police Barracks hono bia ya enano wada eja eto hono nam so manipa pepiankoma wono mo japade ni nyinata ehye drope na omafo beka ya eno da asoye hwefisem ene amanyo nsem so eboanan ekọ honom ema wo mu disika botene 15,000 Ghana cedis ena ekokoma adehye no ewo honom a jase na akwakoye so enti ebo Professor Jenano Opoku-Agyeimah enso ebo anan adeko honom no na wosu anye dwadwo no mafo no etwa sansa wo hwemu a dodo no wa no wo mo manyina da wo mo fa pii kura amfa amfiri honom aka wo bi ama aban no ade atodwa ya wo mo echirum se ne ya wo hwemu e Accra Metropolitan Assembly wo mo aye wo mo famu die akaka wo mo nsa sika ba 120,000 Ghana cedis ana wo mo tumi dia ma de hye mo a ene wo mo so eba be hwe aye bi adiaboa enti ne ya Professor Jenano Opoku-Agyeimah wo so abanan akọ no yeni mpefe se da seboa wo de ho nkrato ebekwa koma Ghana mampani na afei die aban no so ewoye arefa sa ade yi a asie ewo Accra Central ho no wono so na mutuo kakra no watumi adiato aka obi amampanyifo aboamane se won besra de hye no se efiri na de ko anya hwe yi papa na se nke betumi kura mpo no fire extinguisher efie bia mu enya bi na se eja eto ba bi ne de beso so ano ansana dum judge mako won mo dinkan aba ankebe boasan ye beya wo yina ti sei ye hu ne saso biem ewo omayimu yetoa ensam ne so yetoa so ne akokoto setiefo beka ya na no na mamprobi hospital bi ho yesi obi ko wi eba ema ye no ho nsem kura akodi court a Accra High Court wo mnete asem ne so a wo mo ka ho asem a da asem we wo mo chese high profile case pa se obi be kwa wi a obi ba na no ho asem akwa something which is the wan patam ho na asemi na police headquarters kura and wo mo de free wa ama me no ga as chief inspector Opoku ani aje kura ya te ne warning sa asem no ba bi om de asem ne nam no wo ma anye no ma fa ho nsem no ma kwa to ntem a court obeto asem na twene sanse ase kwadubofo no obi hu se wo mo interest bi wo ba bi o sa normal obi hu se ade no ase asem no kura wo mo ni interest bi a wo mo biem entu wo mo peso wo mo jeje asem ni wana nka ya free case eno na piempene o tie dwam trans din no ase mo meye disclosures keke mo fa dance emra mo fa wemra na dance fo ne ade nyina meka se ne ani hu dance a mo mpese mbeba eno nti ko to see wo tu asem no e de akwa akọhye busumi ya wo ode mo ntwen medim birthday ni wi a na de chie pepepe ya wode ya ebe ya wode asem ne kwa akọhye ho na wo ka in block letters say maami a friend say Latifa Salifu say wo mo amfa adanse bi e wo ho ene niema bi e wo ho e ka ho no amfa ama amebone kwa adu na wo mo anhwe ne wo mu pa sa abre no a sa ne du ho na chief inspector Opoku ani agye wo be no na my lord say do na ba ne be hwe ne tirimu no enya asem kuma in fact Abraham my lord kasa no na nani abre pa na emu aka e de atoso say asem wo ya high profile case nanso say won be no kwasa won tira won nya ni mguase wo beto asem na twene Abotu asem no atwere na Ormonyafo Hassan Suleiman Atampuli wono ana no ahyebedwani ewo gushegu abotu empeso aso no panyipai eba no sa atwumuntu de no akwa pie mu ma Ghana ma ahyebedwafie no a wodi mu ntintima yie papa pasa wo man no yanyintum na maye mra na fe bonefosam entato sase ehunu sa so asia na so obenten twede apokwa mbo wo be ma na so de wo so wo to ane yemfa na mra no ane wadi na eno na ene 4th Interparliamentary Conference na AKOSUA agyeyiwaah no wo panyipa nkwa kasa ye wase na nyina mu na kwa kogina se edindu kakasa o sani akwa no kura nse ko baso ye mrahye bedwani na wo ma ho kwan anasa wo so sesa ntumuntu no nkoso o ma Ghana mu a na na Ghana no ye wo kwan twa pa ana panyipa no sori gina kire za hwe sa de no de ensi ne
wachina na re chia so kan ho ene na twedi ampoaba aba be fa ne makọ ene bia ne maye to so miensa no saa de ni betumi asi ewo man Ghana mu dia wontumi nkyere na mom se wo man ye yete ase yi pa de enya de ye be makwan ama ma ne ma mema ne mema saa nneoma bone nu a enam so nti twedi ampokwa mo de na bufusu hie eba so de mu gomoria so no ebi aba Ghana eman so. From today, 29 seconds more, please. Every man decides to marry a man, and every woman decides to marry a woman. What happens to the African continent in 40 years' time? What legacy are you living as a parliamentarian in Africa today for your children? Thank you very much. Thank you very much, David. I want to assure you, it will never happen. It will never happen. A man will never marry a man here in Ghana, and a woman will never marry a woman here in Ghana. It will never happen. Already a besi na ensi shoda wei ayo won manyamfo Alhassan Sulemana Tampuli no wo me shebadwani ewo kushegu abato mpeso so na kire se Ghana ni bia ni ho a wo pe eno nti tu bafo no bia nso ntu ni bafo na asofo no nye no mo mfa mprichi eno na enam so a the Christian Council of Ghana wo mo so asofo nkabom ko ni asori fekuo ni nyina nkabom ko no wo mo se wo mo kwa akwaje amended bill no baby am titi bi free mu ye times 2 ya de minus nyina hyehye mu yi bi free mu asesa no wo mo kwaje sa draft ni nyina na wo matena se ahwem ahwese aha no na first na nke yesi ene wo mo se enya ni se ni ayate ense 31 amendment ene wo mo ye wo mo so mo kwa akwaje ni nyina wo mo kwa akwotro krata atenten de akoma parliamentary clerk no papa friends Ebenezer ahuma jetro wo mo kwa akwaje amended bill no ni wo mu nyina no ma hwehwe mu kama na so wo hwemu na so mu tu amofo a wo ma tu amofo na we ni awote ho kire yen kwaku da bull Samuel kwaku anyi do ho one the chairman edema ecumenical convention planning committee no one the chairman edano one on SOMPA ka se chair ni say we need a national mindset change. We need an environmental stewardship to become part of our culture. We need children who grow up understanding that littering is unacceptable. We need communities that take ownership of their surroundings seriously. We need public officials who uphold integrity and enforce regulations fairly. We need institutions that act without fear or favor. Most important. We kwaku da bull Samuel kwaku anyi do ho John Peter Mawu ni best friend pa en wa cheche mu kama Now, former General Secretary, the Christian Council of Ghana, Reverend Dr. Kwabena Opuni Frimpong. Now, one also saw at the Kokobo Party, Muating, Aqua Diama, NDC, Manukoni, and PPT, no one more. One more, I want my shirt, but the fears of her. One more set up Anne, a LGBTQ plus a beer, Wako my shirt, the fear. One will say, one more papa, so many Yaman, yourself will be a full stop in situ. Now, you see a Diania, 1 or 2 woman, never she has seen a Sabuyechi, and Yamamano. Tia say you didn't to be yajuma and Tinyafa Nabakas won the party no power and in to know see a basa see and say the Bayaman or some sa tell some your party free sure a fenny a big exemption chain to study a Juna Ghana Hono was a Samuel Mano Ghana ya Trawakura ye bay you ye bay sure Yamo Mamoon would be a Gina near a Sabio ya dick on Mamoon Wankasa Ghana for Johnny and na Edia Grow Memo. It is an honor to stand before this august gathering of lawmakers, those who carry the profound responsibility of turning the aspirations, the protective boundaries, and the moral identity of our people into the laws that govern our lands. We are gathered here to deliberate on a matter that is not merely policy. It is the very soul of our continent. Africa family and cultural value systems in contemporary times, dynamics, precious, and resilient ethics. In the Africa worldview, the family is not just a collection of individuals living under one roof, nor is it merely a private legal arrangement. The family is the sacred nucleus of the state, the custodian of our heritage, and the primary sanctuary where character, faith, civic responsibility, and identity are forged. To protect the African family is to protect African sovereignty. To allow the family to fracture is to allow the foundations of our nations to crumble.
No turning carry our former General Secretary Adema Christian Council of Ghana, Reverend Dr. Kwabena Opuni Frimpong. The same Millicent Jima say, Sadia will say, I'm Fana Fitcher Kura, Saudi way Babe Rura Renachi, what took Kakura Power. Oh, and no, and most Reverend Nkwa. One also didn't know what so. One year Catholic Bishop Penny Pa, as a also diocese a honor, and Catholic Assorino, a honor butu. And now what did be at also no as a way dear. Merashebedum, Munya is somebody than a pretua, Senate Millicent Jima say, one person had the anokra. Now so come Rashebedum, where the tour, now where the atua, and before say, and this if was say, Sadia and Womunyai, no one come home, Nasa Billy, Yenina Yanepe, Namayamra. 1 Corinthians chapter 10 verse 23. So you never know quite. It be in the immediate period, when you are so far so, but it is sustainable. Parliament, maybe I want to and maybe I sovereign. Into for so say from outside say you will your sovereign states. Best friends say, so the Guinea so no arguing a callback or Mutu, Saudi and one more. The Queens, your best friends say, don't be about because I saw my own dear, oh yeah, Nadia Opia. Share with my one in terms of a man, man's head, but I could say, we know no, we soon know her, and at the end of the day, mine only be a Hushared, but yeah, witnesses say, and one of the prices you pay for democracy, and the pay anything, and your baby, we not before being so dear, different place, but at the end of the day, no, the here partners, Ben, I would the candy worker, Ben, I would the idea, we triple one can send him, idea we wouldn't say Bebo, one so I wouldn't. Wow, winning Sababu, wow, most Reverend Samuel Nkwa Boateng, no, warrior crown, and what they say, I can't, when you're a man for an idiot. I dare say, woman says, Saturday and one can Susan Sweater. At the end of the day, set to move for a weekend. I'm running the Beba, but one size individual, and I'm to a Bebo, and I say, and also never be brain, so no, yeah, if you said me a buy, no, scientifically, no, approve, sir. At the end of the situation, Bema and Bema, Barney or Bar, to the stand, say, a bit of more the other aspect of me, a Bema, say, Mrs. A or Bar, Bessa be seen, Bessa be any say. You have no transfer, now be so, Sans Webbank, and at the Sanko for no Omutu Sana. Boniana said, Papa, dear, in the former Yatias, said, the individual no person we need check us as so I never been more. You need to avoid the idea here, pa. Maybe baby, said Bayan, so no one trans in yan, be said, men am a demi, the pen make. Because we be a drew, we are no sergeant, a bank for baby trim. So Tias, yes, yeah, well, dear Shenosuka crack, or Ababus, a massa, now arguing, say, men am a demi home, dear pen and may dear, was a term, say, Tias, yan Kamasa. Abribia Sampa, most Reverend Samuel Nkwa Boateng, one or your Catholic Bishop, else a also Catholic diocese no more. One year money bonny or smart for Usu, and a boss and Komo. Our friend to moon to Samanamona consume na Yamusio Ghana Water Company and the Decrata a PJ. Na Onimunian for Nasa over Ebenezer Padina, one no America summer for the Ma Asante Mantemo, Ghana Water Company Limited, and not Ninsa Ashasia, Wabo Amani. What you say, Ghana Water and penny for ya 1 hour Sante Mantemo, and the 2 customers. Nina anim say efri na me yadomu a June bosom da to so enkono erekopem June bosome enda to so eduba ko asode kro na say nyame yadomu a ebenada ekopem ne ye wada no ensuo nsam be hyase akwatwe e wasante mantemu ni nyina no ye say Barakese water treatment plant no a womo ade yadwuma na eboa ema won for pinu anya nsuo e wasante mantemu no ewo atechema ye ho akwakwo hia sensiesie mopa atumi ekoso na asasiesie na won baba ye no so no eje mmere kakra entini wo mutumi ka so wo deda ko enesi ho ayesa ensiesie na so ntino na wo mu behia ebenada kosi na ye wada so na atumi aboa mansiesie no atumi adimu yi pa na sa ntina won besra de hye mo se akwakwo bo no se no efenya me yadomu a ene yare kopem adwoada adawuruma yaka ne se no abunsuo asi ho se ne yebeye ne nsuo no etwa wo hu nkwonkwo kyereo ana sha se esokokokoko a wo de wade ekosi wona nyamada wa ma mesopa Ghana waterfall ne nyina yensiesie ne bia na wo mu kyerɛ se ebenada no kra no eya no pa no nsia na wo mu betum ekopem ya wada anopa no nsia enti ya na tiefo hye no so wo mu sia kye obi bia da pi na momu no kokko ba ne se ye no na wo mu koto asere no masanso
wada se e de aka ho se wo mo da se papa se eduru bere mu wode se ya aya Ghana forte Ghana water complemented da se na fei de ekoso bia no mo de che na mo fa ne saa na wo mo so ebesra se wo mba ye homa fa mu de se ne ba ya ensiesie ba pa ne beko wano na adomaboa ama nsuo ho nsam ene ne kire yada wo mo fa wo santemo monsa atumi aka bie yamfa kire ho na fe yamfa ne nche mo mfimfim mantamo na mfimfim mantamo aye ko gina yi ye ko commander Edna Egwafo Abrem KEEA mensiri no emu ehona na mensiri krache eye oremnyafo Ismail Zagun Said wono na ekasa wo se na nse wo wa no wotete obeti ese nkwada bia akwa tichani obeti ese nipa bi aye wo hu se kuo akwa tichani one day wo ma 1 in 1 1 in 2 1 in 3 wo wunnim na adon sabeka tichani ene aje wante anaje se yatu na firade so ne mom so otia akonya se MC na wo adon sabeka tichani ya wo bete ba bia wo hye bia bebo se kusibon ne aba bechew na mra no anyway Headmaster Kesa no oka media teachers wabatina no tu no wachiade full accommodations obano anyum pakaho smart cake ya sheshe profile anyum pakaho obey dem cake yo baby o deni wa oye computer lab oye menepia ya the computer bobo mama phone no tu na usari nanano mesra abana adusua onye abankuti na asade shara do si krogwe osi assembly osi anyum kro abako ne ba fare babo ho ba enkwafo ba che mafomaze ne se babu wana meba ne ba ko mede de teacher ni biamba the teacher nda so amba so what about match over da na no so wara see the teacher kwa yo bona yo baby on your report azuko then secretary there no tuma abu teacher to corporate na make me ya say obero be na je no go to abu teacher bi no abono we bi no nipa ko no otwapo no ba ba ni so ni mu na mo se na ode ye no otumi na oda ye simple kra se kwaku kon na we no na ode tu dwa nyina no na ye 6 unit classroom block bia one wasi ede ama anwem kisi basic school ena no amopa hontoma ena ode sanse bo nyina tu dwa honorable Ismail Zagun Said wono na kasa ye wo wie ye pe ena municipal education director I friends ma me Mercy Ekwia Lisa wono so de kakra ka ho a che na ni so sei. My profound gratitude to the Assembly, led by our hardworking MC, Honorable Ismail Zagun Said. I want to plead with parents and send your children to school. We also need teachers. We are working on it. In recent times, we have some of our teachers being assaulted by some community members, and I believe that does not allow well for effective teaching and learning to occur. Difficulty in some of our schools. I want to appeal to Honorable Nananom to ensure that we own the schools that are being built. The schools are not just for government, they are for the community. This particular problem. It shouldn't continue. We move from 69% to 85%, and our ultimate goal is 100%. With this development, I don't think we are able to get there. We municipal education director Mama Mercy Ekwia Lisa wono na den sebi etudwa na wo we okra no e na head teacher e wo Anwam Kisi MB Basic School ho George Papa Kwasi Dum wono enso de kakra ka ho e no wo chese no kure na ni asopa ne mpanifo abeye de ama wo mpotem yi. This new block will bring our people's hope. The school management, staff, and people try to take good care of this new building after handing over the MT. We thank you and investing in the future of our children. Our challenges are enormous. Staffing and accommodation issues. Most teachers stay in the nearby towns. Teachers at times refuse posting because of the aforementioned problem. An uncompleted 3-unit bedroom quarters for teachers lying idle. There is no KG block for the school. Provide us with mechanized borehole. Furnish the computer lab within this new block with ultramodern computers and Wi-Fi to complement the teaching of the computing. We George Papa Kwasi Dum. Wono ena wakasa ye headmaster e wo Anwam Kisi MB Basic School eno adam panifo ase e de ne ha kakra e de ato akire. Wapao 2026 Tree for Life Initiative ahontoma wey ya Ghana Forestry Commission wamo anedi seltuma yi a wode eba baboa na fei ebiebie kwan ama mabunu na fei aduadua ewo manu na ya kire Ghana Force enua yetwaguo no enye wotom na dua yedua eboa ema mframa afei ema yensu no wankasa ehote esanso eboa me yehumi yi a ne nyina no eboa Ghana yenka nkoyi na
ebua enana sa dwumadi sonko no ekoso no wosofo ye wo hwan sase ne nneema odomankoma de atom yeso wonmonyafo Emmanuel Amakofi bua wono ekasai ewo dwumadi no ase ena wode ato Ghana fo nyina anim so wobasere ye nyina yenta kire bi sebere ne du na wonmo hyase se wonmo jeche nua nketenkete yendua dua bi a obi ya fa ne hunyim sanse dua hoi emankwan ye pa yese da dua atwato ebebu no sada no ena nipa wo twato wo manmu na wiase afa na nyina da enso besanti dua de ehun ba wo mfaso edema nipa biada. Community, schools, and individuals participating in this year's exercise to take ownership of the trees they plant. Let us water them, protect them from fire and destruction, monitor their growth, and ensure that they become thriving forests that will benefit future generations. This is our obligation as a generation that has been given the chance to watch over what God has given us. Our obligation is to protect it and leave it even better for those that will come after us. The choice of the West African Senior High School as the venue for this national celebration is highly symbolic. The future of environmental sustainability rests largely in the hands of today's youth. And so, my fellow students, we are not merely beneficiaries of environmental protection efforts. We are active partners in shaping the sustainable future. And this is where your leadership starts. I therefore encourage every student here today and across the country to become an environmental ambassador. I was only attending Kayamanya for Emmanuel Amakofi Buana, no way so far. Wawayan Sassin in Yama, Odomankoma, Ediatom Yaso, Naman Yamanabonia, what you and cry, a fin cramantemu, Nana or Ponchichu, Anna Edibasumi. Yenyan Kaya, Naya Kotama. Tamayakwe, Abusha, Satia for Bakaya. Nanu ya yo, Benadaya, Nansan and Ebnadaye. Na video been on social media, and so. Na in fact, say wo Facebook na so na wo hwe yen se si ye ya nka be hunu video no nsem hunu sei. We ya ka kra ye nto sabe. Say nurse ni a wo duty e wo tamakon 22. Polyclinic na wo ho no. Wo ye na adwuma, wo no kra ya midwife. Na wo ye na adwuma, ye se visiting hours no time aso. Enti say ye se mo mra mahwe mo de hye no bia free no nan ekwesi no onum. Na wo ba no nso o se ye ma nwuram. Na so so ma nwuram a eno nti hwe ne o ma che na ye no. Ya hwe ya chene buru no ho obabasia pa holu ne bo na bema benkata chie enti wa wani hu se wa bema wo ade afa kopensa mampo na fado e de hwe che obi yire so obi nua a chena holu ne bo pa hwe o se nya hwe ne wa che ni ntem hu hwe ne wa che wo bema afa kodo en wa chene buru no che se o ne abodi obone pa ma me ne kra na ho ya ne ya as say crowd wo gina home kakra sansem we say bienti ena ya na ebinum say na say adwuma ne police adwuma kra wa munya no wo na wo je nkwa hwe ne okwa bra na ya no ada ya ma na kwan ya ma na nkwa nkwa hwe ni patient am ya ka kire say wo kɔ no wadi kan kra ba amoma ka kire say kwa wo koi ebiri say du a wontimi ma mehwe wo de hye no wo se fin na akɔ ya wo ma bere na twam afi na wo ba no ba hwe no no mo so ma wo nkwa wo buofu achi midwife obo no ama what in the coin in a person and call for mu. And on Ghana Health Service for and cry had no. One much crat at 10, the Abasa some payanka, Nagana for Betty Sompa, as a high will be 80. One more say. Sansa Munu say, Yadi on Basso so cry, our Ghana has he. Say, imagine, say, Nancy near Warrior Najuma. Now, one for some bra. Now by ya and went to a wolf watching nursing ya midwife. Achin a hole in the bobabesia, watch a bar, a hole in the boat, not benkatachi. Usi ya, if you got your Munyam, Mufan Krumakra women, one of my tournament channel mono. Okay, Casan Moon, friendly moon, some way say, I do good facility to require for. Now, I'm the Omoka. Sansa Munu say no, one more cassette ya pa. Now, Bribia one bones and some be say, Esibio, now, ya. Near woman is any panabayano, I am go crowemu. And unti. One more candy atoso send ye see and they are bonafosem one more cassette ya sana sinin nso no one man akosepa de mo due na afeja one pe yibi enkwanche obi emfa miamia ni kro kakra sa one ni isu sanso one ni kro se eno nti o man ya akọ na afei
Womo da Ghana presi for nso ase pa abusia jo na your Facebook no so na behwe. Womo da Ghana presi for ase pa say asem isi ye no. And tempestuously womo ye ntentam so a ekwachi abante na yesi adabampuno chi. Edi dokunusin ene makofa enchena mkura nka ho. Na sadachi bi ankwa ma wofiri mu fia. Wo hu oba akura wamfa ne ho na nka nchonso akwato ne nsa edi aboro no. Bio womo kire say nyame yadom a dwoda enokra eyame de kra say dwoda no omde ne ko. Nya hwe ya na wakwasem birthday. Womo de ne ko dwoda ya. Koto na woni koto akwakoko ahye sentia wogina ho chi obabesia buru no sa de ya mara mehwe ne de shi oda ya sabia na so ofiri mu fia wo mo se obi a wo issue a Ghana Health Service Facility bia no ye wo client service desk e wo ho fa wasem ko ho na mom sa patapa asem ene nsem munu mfre ni mu nsem se no nya de a won be so na sa wo koye bi ni ye che wo de a ene ba bia mra no wo bia no won ba to se mra no ene wo enya adwuma Anwana unya juma busaya tuwa so na yagusoda wa pomdimu nsemu wa mafua wa santamantamo na akoto adiasira empanyifuo yi wa kyerɛ maternity and children's block a ɛno ɛwɔ konfano chabaya osabia no wa mbasira pass esi hwache na msunti no empanyifuo mo ho nya hayi na wɔn sɛ wɔn betumi awie na wɔn kyerɛ mu ana sɛ wo hwɛ sa maternity and children's block no a ebetumi afa nipa ba sɛ 500 a kyerɛ ɛbɛboa ama wɔn a bɛkɔ osabia sɛ o empadua woni yade no sade no kwa betumi atwetitiro ne abatan a wo mo age na awo na ne nyina no akwa gina se na sentem wona bedadwa se ayaresabia no wo mo atwe emergency admission e dia sensen ne nyina no yese ko accident emergency center won mo a e won mo bodom pempa mo munya ba bi kura amfo mu nansi enti ama won mo atwe sade na sensen putupuru mu yedu obi ba na yaje no wato ho no enya de asesi a won be yebiem nam sunti ana ama kumase adehye so koto wasere Sami na sa na tia de na maternity and children's block ne so wo mu na mu nyi ni ntamanya sade a atama hye ba wo beidu ana ya man bonia wo butu asantemantam no no manfo ebonkomosi emergency was 37 and 40 na say ayema on fa nipa na karanto hen e ba de ye de nka ba bi a wo kan o masie wi a nka obetumi agi nipa no de agu nti se wo ye ho wi a nipa no be betumi akoko wa ba ye nka se enfo bi nko hospital fofo se de ka ayema ye fo balo de echi no sa da ho ye ma wo timi fo balo e di aba na nhwe no mo nye we ni mo munya so mo de akoma bi agwa asasande no obi aba no de ye gwa topre no yes no wo bi a wo se wo de boa asantemane aha ye kasiem bibi che ne ni ba bia ye de ye maame no ye nuamo konti ye se na dawo ma animanim omo ai na se obetimi abeboa ya ma aduma na aka no obeto aso ame ye nye ye fa ahodie se odi nipa aba hospital na wunya baabi emfa no nto ebi kura tena kunya so ewie na ya bono mo je ni wi a wasenya kofie na ade chia no pa ya fa de na ye de aba Arusio wai aye asante mantamu adohye benum wabone ana yekotie yi yefri wani yefri ne nkyeremu ewo Silverman Tifedo ye ko savana mantam no emu mantam no so afo a won patam wo aye Salisu bi awrebi wono na yakase wo se ye hwe metropolitan municipal and district assemblies a e won important wo no a e amfa bylaws no enya adwuma pa wamfa bylaws no nya adwuma na wamfa bylaws anya adwuma hwe odi ehwe titru pa ne wonu mo etonja bidie chako salas na ho no titru wo mo ehye bidie na nkasa no emra wo mo mfanya adwuma wo mo nimra so nti wo mo nam kwanfo bia asabe no wo mo hye bidie rough enu nti woni wo ka de assembly ni se wo mo nyina wo mutumi so na wo mo mfanya adwuma na bra wo kasa nyina na green Ghana day no enu wo adwuma na no wo mo eye no savana ho esanse nkrofo ye dua nua na nkrofo otwa ne mo se bylaws no ye adwuma de a ukotwa dua ba ko a ubedua wo ha ena de ahye mu to use this opportunity to call on the traditional authorities and all the assemblies of our region for us to team up and stop the unwanted cutting down of our trees, not for any other purpose, but for charcoal. I know my predecessors have made efforts, but it was not backed by legislation. I'm using the opportunity to direct all district assemblies that by the close of this year, we must see in the district assemblies bylaws the punitive measures which are put in place in their bylaws to sanction this commercial cutting of charcoal. And let me use this opportunity to also tell the chiefs and landowners who actually permit some of our chainsaw operators who go into our forests to cut this commercial charcoal, to cut our wood grown in the wild, hard, and have been there for several decades, if not centuries, only for us to use it for this charcoal. The value
are not measuring up to the effect which we are losing. I'm also using this to also call on my compatriots to stop that wanton bush burning. This in itself is actually destroying the fauna and flora. We are for Salisu, be our be. Wano ena oye savana mantam no so afo awoda no ena wakasa ye abusia yenyina no so na yensane boko medura santimantam mu na empani se sankofa yenchiri ure finance sankofa enya bone kura ayi na no na otwi ya mumpo na no ebenada no ene ye de beto wanim se konfa no chi wo mo se waya ma nti nyaade a odi accident and emergency unit wo no odi obi aba ho a wo betimi age no sanse waya ma eba ye no yani PR kra bo nkomo e mo cheche ni nti omo yes anu a adechi ye na adoctor for plan for na san ba be ka cho so no mo 24 hours suspension enti aferi o mabie obi abetimi ababie ni ade a no mpanifo di nkomo ma no kra ba oba edu ko fa san nkomo ni nyina de ba ye enura edi besi ni neso ni ayate ne se ya suspension bi abam ye atwi ni pa bi asensen na adan a ye se CEO ya oda konfanoche teaching hospital na no wo mu gina hospital no wo mu mra no so pursuant to the section 36 clause 1 no Ghana Health Service one more no Teaching Hospital Act no 1996 dey no Act 526 ehwa ena one more gina say CEO ya oda kwafarache abaya asabia na no one more twira sensen na otwemienu adan a one waji atum se no kore one more ena ne nkomobo mu no se ne oba ya beyi nsem bia no ntentem so no na wafomomra the chief executive admitted before me, what can the actual for no say ampa active contrary to clear directives and Mampanidia manual and one why didn't to me at the Bay Jumano at the Bacasa Emma and no grand central will be crampo again some no edited to Musa and one more Ginny DBN friends I want to fear crack now Sabri do one as a salary ama well who sampa we no enya boni bia nya asem bia na wachiri na we no we ye soafo ana watietie nsem no mudin ana watro kratai tententen e de akoma ese wo mo nyine dibira ne mfiri nsem na otwemienu na wonkwatena fi na next time sa asem si a wampre ne ho amfa de na meto nsantwerofo anim sansa nya nsantwerofo na fa na adwuma na asem aba enye no anse minta aka na abefe na aka chense papa ahaya ma ye motente ana se bia ye mpa nchense bi ne ye mbo bi nsi ase ne nyina aka ho bi na eso na nka ne nyina ye fine na adim ne ga go friends and trofo e bobo we so e to to trofo so no na aye den board no a e wo konfanache no wo mu nyina na kwa asetena e no wo mu gitu mu sa e ma sese amene ka say technical advisor and legal advisor of the ministry womu nyina ba mu abehunu sampa papa no wankasa yi wono agye atum se wankasa yi wopre ne hododo eno nti wonkotena fie na wotwemienu si wafiri mu fie wode ayesua de e de amane ho abusua we so na ye gina na afei sane obi nani abre pa adwuma na adwuma nso dawo hometwen wo se brabagye adwuma ne bia wo mpese obekọ no ena ha me pa wo ye senior high school graduate HND holder degree holder odi en kwa ye diploma ubetimi aba hwa adwuma kwe won so mo pe won mo betimi aton ade kakra de ama won pa marketers betimi abo mo ene ma mo ye no ho dawuru ama manfo de omsika wurawura mu saa eno nti se saa no woni je ho wotena fia che ka ho atumirika for application ene won krata bia e disa fata no fa ne nyina begu SOMPA FM he ya wodome Watermelon Street ne so ya ya Ben Rising Sun School no he ya odi afabra na yen ya beje ni akodi hu adanse e de ama na adwuma no wonsa aka bi pa eno nti kan ho ene pa ho a akohwie be enkosi be se ebenada de ebenada wie ye pepepe na ya wie eno nti so ye immigration officer na se no kra ne bia no sika ne ma mo rent allowance ye ntua na se woni je ho se obeya tumirika for application bra dome he ya SOMPA FM Watermelon Street ne so fabra na agya ni awoye no na fa ne nyina abra ha sei na yenye ne kama emfama wo wo mada romanti ma ye no ne ye ho si mapemra ye ba kase ne nto aso de bema wo Brush your teeth every
cavity protection. For 10 times stronger. This advert is FDA approved. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwako. Onyankopon di fa wasra no eweye brim. Enam ne nsaso ama onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach you SOMPA First Service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ne asasi hia. Eye bro onyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. SOMPA First Service entwa wo hu hoda. Eye dwada kusi efiada anopa. Anopa no num kusi anopa no nsia. Fa woda ni na share radensa. Na erade beye. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abaso bo magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui. A hana do one aircraw. Hey, and this Accra and put away the mo. And yet the Muampa. The Sadia, a Duchem Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send the 2 months and 8 years canon. Me connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa pege mu ama hodiam bam connection ne wo de we obo wo ba de kra ho ha ba do kra de kra ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so free doctor 0244 774 282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Ayano kure ema aketiapa yede nsem no kwa kowie ewo amanone wa amanone nsem no na no a me wa fa Trump bayi na manfo bebre ekeka se o say icefo sa icefo ye na no amko chike na foriate wamo yentwa sika ye de ma wamo no yentwa mukura na afei yemfa tabono ntoso se ye mo musika weaponization fund ye de sa sika kura beko na ekopie mrahye badwamu a ene senators no womo akwato aba womo kwato aba ne wie ya womo gi $70 billion atum si afa nkoma icefo yemfa mo adwuma ye na afei yensan kramfa 1.8 billion eno si ya dollars yemfa nka ho anti weaponization fund yemfa nkotum na yemfa sika no yemfa mo bra we nyina no yesi over the next 3 years na womo fa anya adwuma womo de $70 billion ebe adwuma in 3 years pe what na ba ye womo kwato aba ne wie ye no senator for no de ahwo na ye 52 against 47 enti yampre nyina say no mo pe eno mo kwaji tumu na no na ba ye ne Republican leader our friend say John Thorne ye no ne bon ko no so we a settled issue brother
o say ye settle this issue asem bi ensi ye bi bia ni fie boni bia ni ho a esie enti munye din akire din o makwaje atuma wie enti ne na ya na adwen say ye begu ice na ye mo musika mfa nya adwuma ye nyese nyina no ni nyina o ma de ahye nsuom o ma kamanfo kasaboa e de ahye onwem o ma je atum say 70 billion ye mfa ma ice fo no mo mfa nya adwuma we so e na ye gyina na anwumere ye de hot bite and hot bite kasi ene nto aso nyina no a ye de bre wo no ye de nyina asie bi asafei eno aso afidie no a ensemo e didi wo nto ano na na poso bie ene say Asoya wono chef Samia Manyere won samso abanan edisika botene bi akoma Accra Central Police Barracks wono mo bia ya enan wada ho hye no eno na nam so a court a kire say mampro bi polyclinic ya aba obi ko wi e ba wo ye ho asema wo court Accra High Court na ka kire Chief Inspector opokwani aje say so oba kwasa wo ne court a asem no beto atwene Emmanuel Hassan Suleiman Atampuli Gushegu Mrashebetwani anso wakasa wasentumuntu ade no a ekoso wo maimu no enye pensu yi ene beji atum eno no hema brago mu nyina asanya ade a wo beji atum nti no Christian Council say omo trokrat ade akomra Mrashebetwam na bill no amended bill no omaye no omakwa kwaji hu nkire mu nyina former General Secretary the Christian Council of Ghana so wakasa wase tumuntu de ya no yenya se na manwosem no tom na kana ye ma no kore eni anim Ghana Health Services say wo mu nipa no a midwife na obi chi ne bu no tema community 22 polyclinic wo no eyo mo de pa se prosifo achi no na sanse mhunu no nya de a won besoso so Ghana Water Company Limited dia basa asante mantemo afenya me ya domu a ebenada de kopem ne ya wada ensuo won se bekwatwe na owodi enti a abanisa Commander Edna Egwafo Abrem abanka chipani ho no Honorable Ismail Zagun Said waso de wo bema wade to reka na yanim wo bema fansaka tichani won importantmo na nka beti na First Commission for so na ebo amane yi wo ma chiro se yanhya se enu enua na enua wo yi eboa ama yasetene mo ekoyi konfo no che CEO no ho no wo ade suspension ato no so na watwe mienu sa wo parentem to eba amontene be kan sam kire nsentwerefo obra na emergency and accident unit ho no na ehwa ayema wei ene agina so ekwa amano ne bra Senator for no US no wo maje 70 billion US dollars atum se emfama ice for emfanya adwuma obreko a wo mo na manfo bebre se wo madwuma ne kranka yenyae no wo se da bida wo mo age atum ye no mo ye je bre ebe kenkan kase edi ma wo bra ye tena se no e won kran ha SOMPA 106.5 FM Accra no sa bre kro ye SOMPA 93.1 e wa Asante Mantamu Adan for Radio France ahenkro parinum SOMPA 101.1 e watakwa SOMPA 103.3 watakrade SOMPA 106.1 watachima SOMPA 98.9 ewo sunyane SOMPA 90.7 ewo nkranza SOMPA 101.3 ewo doma ena doma ho na doma FM 100.7 eje kase kanashia ban radio ewo nkran kanashije ye afa Kingdom 106.1 FM ewo mankasim ne nyina ka ho bi na eso udu Facebook na so a SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube ne SOMPA FM live www.sompaonline.com so nsemi bebre egu ho a obetime akwakenkan bie Brother St Augustine edi eko Facebook na pam dada ena afenso obakua wo mnyina kan ho am yetimi asom wo no na yemme odomankoma chiame obrempong-nana KWAKU AMPOMAH minimini aba AKOSUA AGYEIWAAH KODIE boating